Bun na kinong kersyan ki baju sengau tenat ban kersyan ya ki seng rulum ki laong ngilangnya ya ke UDP. Handrai ladangi pai cek election MLA arjar arpulai. Haki babun ki konstituensi kajing yale hi kalong hapdeng ka NPP bat ke UDP. Light no ki katukanne ki jaka bayale bat job daki weipat. Kumta banong baki pejbahi ki langnya ya ke UDP. D4 sengau day. Handrai bakadon haka sorkar kumta kasyak keren hi lai peujaj. Pitip balai ngong kumta ka jingben jinggenok ya ka sorkar MDA ka bajur bha kumta ka UDP ru kasyak keren namar kadon lang. Kamtam ladangi kenmau ya ka MDA haka arjar katpra hadu arjar arpuar. Ba kadang jo bun kisuki wala kadang duna MLA ru. Kumta hawa arjar arpulai ngi bagi UDP kala job kambun banyau arjar katpra. Nakta kadau ngaong bangim 4 sengau day banong baki pajba kilai ngia ya ke UDP. Kumjuk kedai ke parti ke babun MLA tam hakasi jantia jongi hakane ke genti. Kumta klam artatin kandai ke wei nagi parti banya jivat bha kajing yakun hakane ke election MDC. Handrai ladangi pai pat syakawai pat kaliang kata hak MP kampoi hakajing yakni ya kekerdan nengkong bat baar. Kumta kaneru kadonhi udak jingkeli ubahe na kumta ke parti UDP la kadang klain ne kipajba kilangia sisya. Ladangi pai pat syaki sosial media ngi kumba kipajba kila dom sisya ya kene ke parti namar ki ong kabaneng kong kajing don jang ke parti VPP kan penduna ya ke vote ke UDP ha kene ke MDC namar ki briu kiba I ya ki seng rulum kila pai khmat sya ke VPP ru bagi briu ki onge ke parti UDP syang hajarong bas harus kau pengat menhir-hir kata syang hajarong bas sekau ke bakam pengat kata syang hajarong bas tu abenta ke baar kajing sengau tenat ki MLA ban bamler pengat hajrong bos iba Preston kan keta abha namar hak election MLA kila ben makihi ya ke NPP. Handrai mentapat makihi bem kwa ban pelat ya ke bos iba Preston kebenta ke balai kisno hak patrun NPP tang sukses Preston lah kipajba ki ong bakine ki MLA UDP bamenta kidai ki basu sno haka petulun iba Preston ne NPP kumta lada ngimjit yau pra nginjit direct da ke NPP namar kamdon jinga per menta ke basau ki ong ke UDP bamenta kam yang su na ke benta jongi kayeng tang na ke benta kapela lajong kumta kim perkhat su yangi ki perkhat baik tang banyo bandan haka sorkar. Lada sengau tenat ikan ke channel, pila men subscribe. Lada pimpat sengau tenat, pila men komen, penbha, ngen sa penbha, ya ki weipat ki video ki bansawan. Kublai simun ngen saya kenduk pat ha ke weipat ke video.